kurang isukan kabesan kamenteng. Kau kamenteng. Eh. Eh. Ucing apa janda mau apa toy sesepuh Sukasari ulin beneran deh kopi ya Cece urut nganjang setiba sagakin sering dengan kasepuhan Tugu Besar Sukasari. ucing-ucingan Ucing-ucingan ucing apa Ucing belah warna Abah Otoy Sepuh Sukasari Fureka Tongayang ulin lang Abah otong urut nganjang jadi meeting ngebelakuknya lamun geromang lamun keresenang deher belakuk sekali bos judi rendai kan itu langkeling kapangirang langka eling kapangin belakuk itu berarti Bahagia di putra Ciapi ucing-ucingan ucing pancana mawa tong hayang ulin-ulin hati malang sok tiba di depakan mau neta set deh ucing-ucingan ucing-ucingan ucing pasin ajib ubara mengi tong hayang ulin-ulin gering pikir siang wengi satu kandang wayuli sesepuan guna jaya meja bor kokosana bantun tilampi kokosana bantun tilampi belakuk wae bah belakuk satu tangan sekali belakuk 5.000 ya abote sesepuh Sukasari bade bil ai maneh sesedek wae atuh antesan dugi kainji antosan dugi kainji ucing-ucingan ucing apa sih barang tong hayang ulin-ulin gering pikir siang wengi ucing-ucingan ucing abang jaga mawon tong hayang ulin-ulin hati bang sok tiba belakuk ke jero eta mah belakuk Samoja nutin belakuk Abah Otoy deui Samoja
sareng mati Tomle Buntiris di sisi cai Buntiris di sisi cai Kembang soca Wah Kapi eling siang wangi telep ngebelak kena kurang kudu Aki Yuli sepuh tip utak wah Yuli seseparin jenajah yakin pasti Berasa Aki Yuli sesepuh Arjuna Jaya sebut tambahin Rio Bogor orang kudu yakin pasti bos Meme kan mang kemurahan Gusti bos Meme kalau bagi dereng sengkel orang anu mang orang anu nyebut hayangan apa aja ya di putra siape akapol naringku pasti dikabul maksudna pasti dikabul maksud ayana ega saya putra nurulingan ayana ega bos Budi sisi jaya Haji Edi putra CAB kasih Herang cait talaga akabul kuteraga herang cait talaga bos ibu anu baga apa Oji bodo bos ibu karena diri apa Haji Edi putra CAB kalau cece di dunia bahagia di putra CAB sahur gongot Abasir Arimbi bandar beras ulasa kembang Abasir Aribi ulasa mi Palasari inang bentang Abasir Arimbi bisi kalipu dan mega akabol naringku 50 dan mega akabol naringku lalu bagi api tak boleh Wayuli deui anu bagi sacian anjeunna tebel apa otoy anu bagi anu sayang bos Judin di bos itu mie ayam lamun aku kabel naringkul deui senang teu hirang langet kaeling ka pangeran langet kaeling ka pangeran abadi bos Epe besi anu menang bos Epe anu bager anu sayang abotoy sesepuh Sukasari anu bahagia abadri anu mangane abadri deui anu bagi kuna petembang abadri deui kuna pepagi akabul nariku sareng salira saha bos Epe
Mesir anu manis imut bos epe deui sae rupin abot teh di anu bagus goyong kena wayu bisa sapuar Arjuna deui saha aduh aduh saha lamina basir arimpi jenenganan ngasepti saya bandingna aduh 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 basir arimpi saha sangat jadu sangat sahaan bos idu ding sasadu sangat sahaan anjing mana di mana abadi lapor anjen hoyong nerang kabumin nasa kegaduna saha anjen abu dia balar kebo anu bagi bos epe Mesir di kenepe panggi bos epe sarang salir akapol narikol deui saha anjeun akapol deui anu bagi manis imut bos ecei sae rupin goyong kana saha duh aduh saha naminna salir tabungan saha kasepting kaya bandingan aduh 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 saha anjeun saha sadu saha akabu saha sangat sadu sangat basidu saha anjeun Bos epe Bandar Balok mana mana di mana bos epe lapor anjeun hoyong nerang kabumin nasa nugadun nu dipayun sadayana saha saha anjeun